Alright bafethu kuyabekela igama lami uSiphiwe Ntombela bengicela ukuthi umuntu ungena kule cast of subscribe button alright bafethu ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Ntombela njengamanje niyazi ke bafethu ukuthi ke hleli nginimphathela udokotela Dr. Mhlongo phansi eMgababa lapho khona nje esiweze sichazela khona ngezinto ke ezithinta isintu nokusiza ke naye ngendlela yakhe enza ngayo ukuze size umuntu ephume ke enhluphekweni qhawula mase kubingelela dokotela siyabingelela amahlobo ake sithi nje nina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngamefu dokotela Umhlongo lo bathi babakazi into ziyenzeka umzukulu wamakhehla amabili gogogogo mfoma Msungwane ngiyabingelela amahlobo ngiyabingelela bantu fethu qhawele sizwe December unyaka uphelile abanye abazuzanga lutho abanye bafuna ukuqala ngegili phezulu uma nje ukuthi January ngoba njengoba kumhla ka1 nje namhla vele usuphelile vele abantu ubenzelani njengoba unyaka usuphelile kusazoqala omunye ngicela ukusho lo myalezo mahlobo ukuthi umuntu ozohlupheka kusuka manje kuzobe kukuthanda kwakhe njengoba sikhona sikhonela kona mahlobo ake ngichaze lo mahlobo la ekhona sike ekhaya kwaMhlongo angiqashila ayikho icontainer mahlobo ongizosiza umuntu kusasa sengiyavuka sothi uyafika sekuthiwa too late kushuthi ngamanye amazwi kuyaqashisa kusekho umuntu la umuntu mengimsize la makhona lengaboni khona ubuya ezela aphinda ngithole la mahlobo lilonke ke mahlobo abantu baphazamisekile mhlambe enyakeni odlulile bafundile ngazo zonke izinto kusukela ngo2025 uqala njengamanje sebeyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi mina ke mahlobo ngifuna lo muntu othi ngifuna at least ukuthi unyaka ozayo ungangiphathi njengonyaka odlulile noma unyaka ofile at least ngonyaka ozayo ngiqale ngeGill right ngize ngiyophela ngeGrill right mahlobo nginazi impakamiso nginazi insebenzo zonke mahlobo ezikhona kodwa njengamanje into emenze ngiza nayo mahlobo yile yokuphakamisa ngomuntu wakini ongasekho is either umalume uanti noma ugogo noma ukhulu noma ubani kodwa ongasekho idlozi lakhe njengoba sazi ukuthi wonke umuntu mayephila mahlobo usuke egadwe idlozi so ke ingako sketch ukuthi mahlobo asenze into engayona umngozi ezolimaza abantu azikho icubu zabantu mahlobo akubona omantindana kuyona imkhovu akuzona izilwana akuzona ipo umuntu wakini ongasekho mahlobo lokhu yena okhona empilweni yakhe ilozo insebenzo ke mahlobo esiphathela abantu mahlobo bayazi abantu ukuthi iprice yalomsebenzi ibo 30,000 rand mahlobo kodwa ngomhla ka13 14 15 so besiyenza ngo15000 mahlobo sifuna ukulekelela umuntu othi mina ngithatha intweni sifuna ukulekelela umuntu othi mina ngikhathela ukuthunywa ezinye insizwa ama-eyes njalo mekujatshuliwe mina ngithunywa ngoba kunamali sifuna ukuphendula lo matafula ukuthi umuntu ade ehlupheka kulowanyaka osoqala nje basoqala nje akaqale ngeGill right naye abe nezinto zakhe mahlobo ngayakwazi ukuphila impilo ayithandayo mahlobo uphakamisa ngomuntu ongasekho kanjani kwenzeka kanjani mahlobo asiye ethuneni lomuntu mahlobo asiyi futhi kubo nawe futhi ungalinga uyithatha inhlabathi yasekhaya ufika la kwaMhlongo wena uphethe iwashi noma iringi noma ifoni zintathu izinto esiphakamisa ngazo mahlobo mase usitshela igama lomuntu isayida ugogo uGlory noma ugogo uMamthembu noma ugogo ubani nobani bani wena owaziyo ukuthi ubani mase usinika abantu abawu2 sibuyele emsamo usicheke mahlobo ukuthi uyena muphi umuntu ozoba right for lo msebenzi bamba umuntu ongasekho njalo labesikhuluma ngabo mahlobo okuyibona hayi abaphilayo asibafuni sifuna abantu abangasekho mahlobo kade bahamba bakushiye emhlabeni ayitha uma wakho noma ubani ba mase sibheka kulabantu ababili ukuthi kahle uyena muphi umuntu ozoba right kulo msebenzi mabephakama abantu abadala besitshelwe nami mase siyakutshela ukwahlahla umuntu right usibani not kodwa uthi sivaya siyethuneni so bese angithi mawufika la wena thina siqale sigeze sikufake ebhavini siphume ebhavini singene ebhodweni siyafutha steering ngasikhathi wena ukhuluma lapha enzansi nathi siyakhuluma la sisesha lo muntu okuyena ekufanele aphakamise mahlobo ubona abantu bengasebenzi mahlobo begijima ngeemoto begijima ngama-4x abanye abantu bebathinta yilezi izinto mahlobo abantu abayisabayo akunabungozi ngiyazi abantu sebalimala belinyazwa izigubhu belinyazwa odokotela ngezinto abayifaka emzimbeni nabo njengamanje abukho ubungozi obukhona ayikho ingane efayo akekho umalume khona zikho imoto eyiginqikayo ngoba into engenagazi mahlobo okwazi ukuthi mekwakhona nje into ozoyenza kwathi wathenga inkukhu yile kuqala khona inkinga ke mahlobo kodwa kuloko siyagaranta ukuthi ayikho into ubungozi ngoba likho igazi mahlobo so manje umuntu uvela nje acebeni efaka egqoke nje ugqoka nje iwashi mahlobo kuthina simhlanganise nalo mase simtshela lemithetho embalwa mahlobo mase ziyaduma kuyena mahlobo manje iwashi lenza njani iwashi thina siyalivula phakathi mahlobo silifaka izinto zethu wena mase uyalifaka ake ngichaze kwasona isigubhu mahlobo akusikona ukuthi yiselwa isigubhu
isigubhu kahle kahle into engaphakathi nakulokhu akusilona iwash isigubhu into isigubhu ilento esobe sifake ngaphakathi ewashini ekuyona yenza izinto zenzeke emahlobo obona omunye umuntu uthotha kanalutho kodwa manje uyafika nje kubantu bamjabulele bamupha imali kwelela le abanye abantu bayimanager abanye abantu bayizinduna abahlonishwa uthotha induna nje uyihlonipha ingenzanga lutho isabeke nje thina sikhuluma ngalento enjalo ukuthi noma ngabe uyinduna emsebenzini uyiforeman uyimanager akube khona into ezokumela uyiprincipal esikoleni umem ingane azihloniphi akube khona into ezokumela nje ime phezulu kwempilo yakho mahlobo imali emkhulu ingena kanjani imali mahlobo sikulekelela kulokhu ke phela osuku kwenza ake sibambe lana two lezi liphu mahlobo sifuna neziliphu khona ngikhohliwe sifuna iziliphu phela lenkulu lento ngikutshela umuntu ke mahlobo masefikile ukuthi sifuna iziliphu entaza zasebank either ATL lokuzana FNB ubani kodwa iziliphu engingazona kozofika nje uyiqoshe zabantu mase siphendula izinto zethu mahlobo sisebenze ngalo makuthi idlozi ligide kahle uyangenela omunye umuntu imali ebank mahlobo kodwa sifuna ukuphakamisa lokho sithi iyangena kodwa omunye umuntu idlozi imali ligide kahle iyaqhunga mahlobo ejike ngena imali ebank naye angayazi ivelaphi isukaphi mahlobo abantu mahlobo ishintshile impilo zabo mina nginabantu mahlobo bangibonga ngezinto zonke inkomo imbuzi bejabula mahlobo ngenxa ukuthi kusuke kwaqhuma izinto zabo mahlobo yo mkhulu manje usho ukuthi impela maligide kahle idlozi ngayithuka nje senginesandla mahlobo ngiyakutshela mina nginabantu abanezimoto mahlobo sizinqwinje ebank nginabantu abanezimoto mina mahlobo uthiwa kwangena imali ebank idlozi lento makuthi siyenze kahle lagida kahle idlozi kukhulu okwenzekayo mahlobo khona abantu abavalelwa imali mahlobo la khona abantu baqoshwa emsebenzini bengazi beqoshwa kanjalo khona kwanakala izinto zabo bengazi yonke lento masisebenza iqhumisa iyoqhumisa ngisho izinto ezindala kulama CV owafaka kudala ayakwazi ukubuya impendulo manje bakhumbula wena khona umuntu wakafaka iCV onama qualification ukuthi nokuthi ake simbize mahlobo khona ubaba ekhona la ngenyanga edlulile usengenile ematragini uyasebenza kade eqoshiwe kwathiwa umsebenzi umphelele ngoba ubanjwe kadelele etragini kodwa ngicela ukutshela ukuthi lolo qala emsebenzini wakhe iqala elingakhulunywa la kodwa lo baba uphindelile emsebenzini bambiza baqala phansi bamqasha mahlobo bambuyisela emsebenzini ayi mkhulu ngeke iyamangaza mkhulu so manje uthi abantu basiza ngani abantu mkhulu ngoba ngikuzwile ngathi ukhuluma ngathi izipesheli abantu uthi abantu abaqale ngegel phezulu yes mahlobo ngine-special mahlobo lo msebenzi ka-30,000 sobe senza ngimali u-15,000 rand sinama date amathathu kuphela sino 13 14 and 15 iwona amadate sobe siphakamisa abantu lo umuntu uyafona mahlobo kule inamba ezila escreenini mase yabhuka akafiki njengomzalwane ngene esontweni engaziyo ukuthi kodwa wonke umuntu akabhuke khona azokwazi ukuthi ukhona afike izinto zakhe zifanele zimlindile mahlobo ngoba ngale ukuthi sisebenza ngalolo suku kuba khona insebenza ngithi kasikhathi ubhuka usinike igama lakho nesibongo mahlobo mase sisenda nesithombe sakho yila siqala khona athina kumsebenzi siqala sisebenza ungakafiki wena uyaqamba uyafika nje sesisebenzile mahlobo izinto uhlala insuku engaka la ekhaya sifuna one day mahlobo ufika masithi nje hlala 13 fika hlala 13 ekseni hlala 13 mina ntambama siyakhulula uyagoduka hlala 14 ekseni uyafika hlala 14 khona emina ntambama shothi nje ngasho ukuthi ama-hour amathathu esiwadinga nawe senza zonke izinto sisebenza simiselela siphakamisa senza yonke into mahlobo awuphinde futhi abantu bacacisele ukuthi lensebenzo lena ikhethelwe izinsuku ikhethele izinsuku yes mahlobo uphinde mhlawumbe uchaze ukuthi iziphi izathu ukuthi lensebenzo le uyikhethele izinsuku mahlobo la ikhaya lo msebenzi wokuphakamisa siwenza mhla ka15 mhla ka25 mhla ka30 noma u31 iwona ama date esiwasebenzisayo noma ungafika nemali extra ngomhla ka3 mhla ka5 asikwenzi ushiya imali noma uhambe nayo uyobuya sowazi ukuthi idate ekuyona sesisebenzisayo ngamanye amazwi isizathu kwesokuthi kusetshenzwe mhla ka15 25 30 angithi sophakamisa izinto ezithinta imali la so sifuna lama date ke nathi okuhola yonke indawo mahlobo njengoba sisho ukuthi uthuka kwesisikhathi imali ingenile ebank mahlobo so iwona ama date leyo kulomsebenzi esiwasebenzisayo kodwa nje umuntu uyazi ukuthi mhla 15 25 30 31 iwona ama date amanye ama date asiwathini uzokwenza ngamalini khona uzobwehlisa besihleze ngamalini ngizoba ngehlisa ngo15,000 mahlobo u15,000 straight ngoba lo msebenzi u30,000 kodwa ngomhla ka13 and 14 and 15 only 15,000 rand mahlobo abantu uyabacela ukuthi bebhuka abantu yes ababhuka abantu mfethu ngenxa ukuthi uzofika iphonsekele ngeke akwazi ukusizakala mahlobo qhawe lami mhlawumbe bafowethu nizwile bafowethu konke udokotela njengoba sesithintile dokotela utholakala kuphi nendawo mhlawumbe einkundleni zokuxhumana yes ngikhona ku YouTube usesho uDr Mhlongo DR Mhlongo kuzoba
le number esibhalela zikhona na WhatsApp mahlobo kodwa khona umuntu oyiscammer ontshontsha inamba zami endala ngiyacela abantu benkosi ningabe nisabuyela kulezi inamba thathani lezi inamba ezintsha khona nizokwazi ukuthi ningithole kuzona. Number 2 mahlobo ayifaka imali ezitolo kaMhlongo asifaka imali ko Shoprite ko Ackermans nani umuntu ofuna ukusizakala lekhaya ugibela eze lekhaya angisuki ngiyohlangana nomuntu eThekwini angisuki ngiyohlangana nomuntu eDurban Stage angisuki umuntu ngihambe ngiye eGoli umuntu engimele eGoli umuntu osephuma lekhaya kwafanele seke ukuthi fanele sihambe sibe nensebenzo ekhaya kodwa labantu abale befaka imali ezitolo mebedliwa abantu bazoyidliwela wena kaMhlongo ayifaka imali ezitolo angifune imali ozoyifaka wena kuma ATM uthi ufakela mina uza lekhaya kuphela unyathele ekhaya ngoba izinto zokuphila kwakho zila ekhaya azikho lapha leyo ozofakelwa khona wena. Siyabonga kakhulu bafowethu zonke lezi inkulumo esizitholela ezekhasimende uDr Mhlongo akuzona ezami njengoZoso. Siyabonga inkosi ayithele umusa.